Lako mintu siulu solanasang salama sita musule paiman sirupa kaboro lante penanda bisaran na puang matua umpamatan na pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Ya tu kadan na puang matua lata basa sia lata nannung lan atu yate dia lalamai Filipi pasal 2 angka 25 saya lako pasal 3 angka misa. Apa dolo lata basa tu kadan na puang matua mai komi tamas tapaya. Indek tu kaleki sia katuang ki opuang matua tu kisorong mati olo malabi miminda di Korean sumanga aki. Apa ya tu kami teto madosa kan ni ya moto pagari kan dio memintu salaki angki sipato umbasai sia unannung itu dio nakadami. Pena masalo mikiran nuan la umpatudu kan ni angki tandai patu borong na tu kadami laki basalan atu ya teh. Lansangan na puang Yesu ki mas tambayang. Amin. Filipi pasal 2 angka 20 kasera nakua. Ia moto para nuran nutongan komi. Untarimai tete dio puang. Siapa tok dibilang tuto susi to. Na dipakondi nakua. Mintu na tahu sipatu diangga. Mintu na tahu sipatu diangga. Silu kaborok lan puang Yesus Kristus. Ia tutor rotolino mendadi momisa akabiasanna tumukun bang umpasi sengaran padanna torotolino si turu tu pasanan bengkarangan sia okoran lan lutondok susinna ia anaden tu kasih tamu-tamuan to unampui manna pasanan sia okoran tu di pasakaran inan maelo ondong pi anna di pasi sengaran tu kaderana ba tu inan o koranna anna ia tu tau senga ia tu inan sia ia tu ianna to umpa petiron ni ba tu umpa pesanan ni kumua to mengkarang sia to no ko ipi pasanan madao tu sipatu sia la bidiangga lante katuan ia teh. Karena puang tutabasa sia tananung lan atu ya teh. Umpak pesanan ni lako kita Diona Epaphroditus. Tumangka nasua to Filipi ungkamayai Paulus. Lato Timote ia tu Epaphroditus. Nasua poleomo Paulus male lako Filipi. Napa pekaintinan Paulus lako to Filipi. Anna tamui meloi. Na anggai sia napakaboroi moy anna misa rikaunan tu Diona Epaphroditus apa yaitu Epaphroditus masokan sia kina ondong pi anna lantuk pa inanna lan pengkaranganna sia pa akamayanna puang matua ya ke na angai sia napa pekaintinan ni Paulus lakoto Filipi tu unang gak tahu susi kau ukuran na Epaphroditus misa kaunan ya te palakun na Paulus ma apalulako duka kita solanasang kumua ya tu si misa tahu inang sipatu dia enggak tania belan na pengkarangan na kapua sia pasanan na madawan dio pentiro matanna torotolino sangadina ia tu panganggaran si patok di pogau lako mintu tahu tu tontong kina sia masokan mak kamaya moy anna untingayo mak rupa-rupa pesudi tae anta makdin la umpasi sengaran ni tu padanta torotolino si turu pasanan sia pengkaranganna belanna mintu tu pengkarangan sia pasanan ke di pogau si turu kamalamburan sia kalantukan pena ina manasa kumua pada maindan dio olona puang matua amin kadan na puang matua tontong kipalaku lako kita solanasan ta subscribe ite kadan na puang matua sia tapak bagian ni lako siluta kure sumanga puang tontong umpasakeki.
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.